A nakon užarenog nogometa idemo se malo rasladiti u jedan od najvećih prirodnih aduta ovog područja, a to su prekrasna jezera. Neka idealna za kupanje, a neka zbog prestrmog pristupa samo za gledanje i divljenje. Ovdje su raskošne boje, slike se nude kistu, život treperi u listu. Sad grlim prirodu čistu i mirno je srce moje. Ovim je riječima slavni Tin Ujević nekad davno opisao ljepotu jezera Imotske krajine. Da nije pretjerao ni trunke, uvjerili smo se iz prve ruke. Svako je posebno, dakle svako je od načina nastajanja nekih legendi, priča, svako je posebno. Dakle, postoje neka koja su najpoznatija, kao što su recimo Modro i Crveno jezero, pa recimo Galipovac, oni su blizu prometnica i najpoznatija su i najviše ljudi ih vidi. Međutim, postoje jezera koja su malo skrivenija od očiju javnosti, isto tako lijepa, čarobna, za njih se nešto manje zna, ali sa svojom ljepotom ne zaostaju za ovima koji su kao recimo poznatiji. Crveno i Modro jezero ponos su ovoga kraja i nesumnjivo jedna od glavnih turističkih atrakcija. Dok Modro jezero ljeti postaje kupalište, Crvenom zbog prestrmih litica nije moguće pristupiti, ali fotografija na ovoj lokaciji i više je nego dovoljna. Imotski se možda, kad se spomene na prvu, možda su osnovne asocijacije krš, kamen. Međutim, Imotska krajina je bogata vodom. Bilo da riječ o tim jezerima koje smo spomenuli, bilo da riječ o našoj rijeci Vrljici, pa i našim podzemljem. Dakle, Imotski je uistinu kraj koji je bogat vodom. A kad ta pitka voda nestane i kad Modro jezero presuši, slijedi prava turistička atrakcija. Ja sam čula od stanovnika Imotskog jednu jako zanimljivu informaciju, to je da vi igrate nogomet na Modrom jezeru. Kako je to moguće? Tako je, dakle, Modro jezero ima tu specifičnost da njemu varira vodostaj po 100 metara. Dakle, od 103-105 metara vodostaja, dakle dubine. U određenim godinama kada je slav dotok vode, kada presuši, ono presuši i na njegovom dnu, osušenom dnu se može igrati nogometna utakmica. I to je recimo od 45. pa ovih 9 puta se to tako dogodilo. Dakle, istina zadnjih godina nešto malo češće, ali prije su znali biti između po 10-11 godina razmaci između te dvije nogometne utakmice. Imoćani su, kao što možete vidjeti i čuti, svoju vodenu priču razradili do najsitnijih detalja. I baš zato je posjet spektakularnim jezerima ovoga kraja obavezna lektira za sve ljubitelje rijetkih dragulja prirode.